ngo ni rwangazaja guhinga. So Eddie, muri Chelsea urareba, Chelsea ni ikipe yatwaye igikombe cy'isi cy'amaklub, yari yaramaze kwiyubakamo. Joao Pedro yari yamaze kugeramo, na Gintes we nubwo atigeze akina, ariko Chelsea imaze kurangizanya n'umusore bita Jorari Hato usanzwe akina ibumoso agakina n'umutima wa defense, abakuye mu ikipe ya Ajax. Kugeza kuri ubu barimo bigano bigeze kure na Xavi Simons guturuka mu ikipe ya Leipzig. Chelsea irimo yubaka nka ekipe ubu yamaze gutekereza igikombe cya Premier League, cyangwa se haracyari urugendo ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea ukurikije uko yiyubatse? Uko yiyubatse urebye mu guspendinga ibyo tumenyere kuri Todd Boehly, ntago yarekuye amafaranga menshi nk'andi ya 2022 yakoze rekoro muri shampiyona ya Premier League, nk'andi ya 2023 nabwo izana ba Enzo Fernandez na ba Moise Caicedo, ariko aka kanya yari isanzwe ifite abakinnyi beza, irimo irongeramo ubwo iziga ureba irabara abakinnyi namwe n'abakora bizi mu gikombe cy'isi nibwo haje ibintu bya FFP bya UEFA ko nayita igomba kureba neza gusigira amahirwe kure y'amafaranga menshi. Igikombe cy'isi cyaye amafaranga mazima, yakuye amafaranga ni na equipe yakuye amafaranga menshi muri arushanwa. Uko umusaruro avanye mu gikombe cy'isi cy'amaklub ni equipe ubona ko iri ku rwego rwo kwihangana na Premier League. Akanya umuntu avuze ko iri makipe anazaba arwana igikombe cya champion, ntago wibeshye urebye uburyo abasore amaze kumenyerana n'abagenda yinjiza mu buryo bahita bamenyera equipe vuba, afite groupe bakora ibintu byabo by'abakinnyi bakiri batoya, bagenda yihinduranya bitewe na adversaire bahuye nawe. Urabona ko bari mu mujyo mwiza ko none batana champion, akaba ibintu bitangiye gufata isura. Bamaze kumvikana na Hatonko waro bivuze, n'undi mu defenseur wagiye kongeramo nawe muri gahunda yo kuzana abakinnyi bakiri bato. Defenseur umwe ubeza bari promising Burayi, ari muri abo ngabo bavanye muri Ajax. Xavi Simons nawe n'undi arimo baravuga mu playmaker bashaka kongeramo aho ngaho, ufite n'ubushobozi bwo gukina nka left winger. We maze igihe kinini kandi n'ikipe ashaka kuzamo, bikanavuga ko ishaka kongeramo nyuma ya Xavi Simons yazana na Garnacho mu left winger wundi. Nabyo birimo biravuga mu gihe yakunda, nubwo kwenda zaza 2026 ikaba yanasinyishe Jamie Gittens hose nk'aba left winger, ariko ikaba yakongeraho na Garnacho. Chelsea yo kugurayo igihe isa n'isa yagutunga ikazana mu kinyero wese, kubera ko twaje tubona Nicolas Masenings agera mu 10 muri champion, igatakaza muri 440 zirenga, igaca gahigo muri champion nka Skungu bitasinyishije benshi. Gusa mu myubakirayo aho ikipe yari igeze ivuye mu gikombe cy'isi cy'amaklub, yari equipe nako yatana champion iracyabura mu myanya iri kurusho. Umuntu arebye icyo bisaka ngo utware champion muri Premier League nk'umunyezamu, gusa ubona ko performance ye mu minsi ya nyuma y'igikombe cy'isi Robert Sanchez yakonvense umutoza, bituma ibintu by'umunyezamu batabijyamo cyane. Nyamara mbere bari kuri Mike Maina, bari bavuze kuri Donnarumma, abanyezamu igura n'igushari gitangiye bari ku munyezamu, nakari umwanya uri kurusha cyane bakiremo umukinyi. Ikindi kintu haraje amakuru azana Marco Correa amuvana mu equipe, anasire mushaka cyane nko mu left back, ariko bagiye kumwongera amasezerano. Niyo makuru yaragezweho, abana muzeno Jorel Hatoko hejuru yuko ari umu defense nko center back, afite n'ushobozi bwo gukina nka left back kuri gatatu. Ni equipe uko yavuye mu gikombe cy'isi umusarara y'imeza buryo yitangiye gushininga buryo akinaga, ni equipe yagira ubushobozi bwo kuza guhatana champion Premier League, nubwo nikeneye ya myanya iguhesha. Kuko Robert Sanchez nko mwizamu, Robert Sanchez umunyezamu wagize nka kimwe cya kabiri na finale match nziza pe, abo umunyezamu mwiza, ariko champion mu 38 ntago ayipimira kuri performance z'imikino ingahe, kushaka kubyita kuramuka, ashaka kubyita na form arimo, ariko gukina champions imikino yose ubona ko Chelsea ikeneye umunyezamu ufatika, utari wa unduza kwita kuri match ikomeye. Ikintu n'umunyezamu nkango ubona nge mbara ari umwanya isa nk'ikeneye gukosoraho. Naho Chelsea uko yavuye mu gikombe cy'isi itaranongera amazi Xavi Simons ubwo abakinnyi bakenewe, yaba ari ikipe nzima kandi yazigasunika kanatana na champion. Benja, hari amakuru yavugaga kugenda kwa Marc Cucurella, ariko yabeshujwe ko NAC yarabitekereje ariko nta bid, ndetse Chelsea ititeguye kurekura uyu musore. Bikana binavuga ko agiye kongera amasezerano. Chelsea yanatangiye ibiganiro kugira ngo yongere amasezerano Marc Cucurella. Uko Chelsea iri kwiyubaka, style ni muri bwa buryo bwayo bw'abakinnyi bakiri bato. Hari abavuga yuko uburyo yiyubaka harimo n'ubucuruzi, n'ubwibagura ari bato, ariko nanone ivuga iti
ahubwo ngiye mbona atari kuvuga ngo hari abavuga ko niko kirimo ikora niko ikora ni uburyo bwo kugura havamo udufasha igacuruza cyangwa se uwo tunacuruza. Kuri wowe uyu mwaka Maresca aratumwa iki ukurikije squad afite, ukurikije uko yubatse ku isoko ry'igura n'igurisha? buriya ikintu cya mbere gituma umutoza akora akazi ke atuje neza, muri uno mwaka w'imikino Maresca yaragikoze. Maresca yakwiye Chelsea ku rwego rumwe ayigeza ku rundi. Maresca kandi ntari kure y'ibikombe, iyo ni Chelsea afite ibikombe biri muri uyu mwaka bikomeye, igikombe cyo ku mugabane w'Uburayi, afite n'igikombe cy'isi, ikipe iri muri Champions League. ahubwo nuvuga ngo icya mbere uwo mutoza arahari, umurongo w'ubuyobozi n'ubundi bamuzanye bashaka umuntu uri bujye mu murongo ubuyobozi bwatekereje. Ko hari uruhande rw'abatekinisiye ubuyobozi bwakoreye inyigo rutekereza nyine ko rugomba gukora equipe uko igomba gukina n'ibiki byose, ariko hari na direction yindi irishinzwe cyane cyane imibereho ya equipe ari nayo iganisha nyine kuri ku bucuruzi. Mu myaka nk'itatu iri imbere ikipe izajya kugura umukinnyi izajya kugura muri Chelsea gusa. Kandi sinzi kera twari tuvuga ngo umukinnyi ngo yasinye kontra ngo ubwo ngo ikipe ntiyahita ngo yongere imugurishe. Chelsea yabikuyeho. Uze mbona uyu mwana witwa undi umutoza yazanye harya yitwa nde? Deus Albar. Biravuga ati twebwe byo gutiza hanga ntago tubyumva twebwe. Chelsea ntago atinya kugurisha nyuma y'amezi kandi igitangaje iri kubungukamo. Irimo irabungukamo cyane. Irimo irabungukamo kuko nk'amaze kudekara ko amaze kwinjiza miliyoni 142. None se rikamaze ngo muri sellings y'abakinnyi gusa nanga mbonye Clark bari mu ntuza bavuga ko 142 zinjiye muri window. Iyi window irinze abakinnyi kandi batafite abandi bo kugurisha. None se yagiye kurangahe wa muhungu wagiye muri Nasri? Yagiye kuri 54. Ibaze Joe Felix. Ariko na Madoni zino kuvuga ngo yagiye azataha. Ifaranga Chelsea zabona kuri miliyoni 30 kashi izindi bazazishyira kuko nundi yasinye imyaka 3. We afite imyaka 7 muri Chelsea ariko yasinye 3. Bivuze ngo ndi mbamvurikanye ko bagiye kwishyura 30 izindi 20 zizaza. Buriya kandi rega baritangaje ntabwo ari cyane mu kwezi kwa mbere. Ikipe ikubereye mu ideni ari nari Nasri wavuga uti arabona cyo bitwara. Aya ngana nta kibazo nzayabona. Ikibura ntizazindi za Everton ngo za ndani yakwishyura pe. Icyura yani biragoye. Sinzi ko yayabona yo guko. Itayagoye irayishyura. Burara amajyara amakipe ntagurisha ideni. Everton yamagute. Madoni zintaye wayishyiraho. Ntabwo ati yamene nka kwa kundi za abakinyi bose ngo bagera ngo bakamuga bati niba taruzura Amadoni ariko na Siri Adoni ntago ziri mu bintu Adoni za Chelsea ni miliyoni 4. Izindi 20 ngo ni miliyoni zizaba 54 ko yari Adoni ziri 50. Ariko ubundi ni miliyoni 54. Rero 20 zizaza hanyuma Adoni zizaza muri miliyoni 4. Ngo ari ikipe imwe abakinyi basigaye bagenda ngo bakabwira perezida bakambwira ati niba utayafite tuguha igihe cyo kuba yashaka ariko yaduherera. Nibajije hari ikintu cyancanze. Uyu musore ko yarasinye imyaka 6 avuye muri Atletico ejo bundi amugura miliyoni 43. Ko yasinye 3. Bwana arinzi ko abaguze none se agira ngo yari Nasri nayo 7. Nzi ko ntari Nasri iguze isigaye yose muri Saudi Arabia ko nibasinyisha myinshi. Oya Chelsea yo yagurishije. Ariko umwegetse w'umutipe n'umuhanga bivuze ngo nyuma y'imyaka 3 azaba akimufite ku isoko. None se mutoya rega Joao bakoze 25 bakoze deal nziza cyane kuri 28 umujene azaba akiri ku isoko ryandi mafaranga yabo n'umwegenti we cyangwa se aba free agent. Urumva iki Chelsea yo n'ibibazo by'ubukungu sinzi ko byayifata kubera ko iragura inagurisha. Imaze gushora miliyoni 200 irayifata kandi byarayifashe. Ugiye ko nyine byabaye myaka ibibazo ifite ni iby'imyaka 3. Ibibazo ifite nagari biyiri gukora ibyanona kuko nabonye batagetinga hafi miliyoni zigera muri 500 zo kugurisha z'abakinyi bagurishwa. Ugiye ureba na value z'abakinyi benshi n'abakirimo bashobora gusoma bayabona. Kuko nk'ubu nimba ubwira ko Deus Barry Fulham barimo barayica 40. Urukumva bakabwira ko Disasi nawe Monaco ishobora kuza kongera gahamagara kuko nk'uyu musore nka Joe Felix hano bungukiye buriya mirimo twaje bahaye miliyoni 5. Mira yabahaye 5 atizwa
bamugurishe 54 bari bamuguze 43 bivuze ngo 43 bishyura Atletico bagaruje 5 basigarana 30 none bazigaruje yose muri Al-Nassr mu gihe gito. Iyi niyo bita hano uwangu mu ijambo rimwe hano ikipe bikoze ubucuruzi ariko nayo igomba irateganya kongera kuyashora. Icyo Chelsea iri gukora ni ukugarura aho yatakaje kuko Chelsea niba mubyibuka neza Chelsea yagurishije ikipe y'abakobwa, Chelsea yagurishije hotel. Ibyo bibazo rega Nasiri turimo kugarukaho ibibazo nyine Chelsea mu kugenda yishyura ni iby'imyaka 3 ishize ariko dutuma turareba iby'imikorano nahangaha ibyo iri gukora business y'imikorano Chelsea ibyo iri gukora ni ibyemewe ni nabyo usabwa gukora amategeko ya Fermana arakoma iririnda kuko ibifite ibyo kugurisha ifimari disasa ariko ine neshanu bamutanze sinze kari kike kari Sadarebe nayo bawe disasa neshanu 30 nagaje bundi Villarreal yazitangaga ariko bamuguze ine neshanu we narizo babonye Aston Villa bahe 8 bamutira hari n'imyaka 2 yakinyemo wenda ariko ine neshanu biragoye ine neshanu disasa 30 sayo agiye muri Sadarebe uzibonye byaba ari byiza cyane ariko se wazibona anagiye muri Sadarebe yabaye abona zarega vende kubera yaza kuba kiri nko muri Chelsea ibyashoboka itwaye igikombe 30 yari harimo kan oya ari kuhagarara heza oya buriya yere muri equipe afite umudaro wa conference umenye ko yakinye buriya wa conference ntaribi buriya watwaye igikombe ari muri Resiri harimo akantu kiyongera nk'ubu Deus hari ntabwo waburamo miliyoni 20 ego yazemera nyine West Ham Fulham miliyoni 35 Chelsea yazanze West Ham yarazitanzira zanga so urumva nyine kuke aranakina abona umwana iminota yo gukina aga amakipe mato mu Premier League azaza gukura abakinnyi muri Chelsea we ntago ari muri Premier League gusa aba babuze umwanya kandi kiri cya kabiri Chukwuemeka ari ku isoko Karine ntaragenda saho ari ku isoko ari Dortmund ariko niyo Leipzig irifuza yuko niyo mara kuyishyura nayo imwishyura Chelsea ibyo ngo kuganira deal swap ngo nago birimo kwemera ariko uretse ko muri ligue yo basanje Premier gashaka kubica biri noneho agocuko bose bagomba kugenda uriya Chukwuemeka Leipzig irifuza yuko Chelsea mara kwishyura miliyoni 50 zo muri Simons baganira kuri Chukwuemeka nawe yani Chelsea amuramo nka tarani amuramo tarani se 18 zabari niza ariko abari kwiro wundi kwiyubaka byo irimo irakora business nziza irimo irakora business byangenda guseringa abakinnyi irimo abikora neza cyane kandi ko gusora abakinnyi ni ikintu kabikora neza arafasha kubijyanye n'igikombe noneho nibyo guseringa igikombe Premier League ntago Chelsea iragira igihe cyo gutwara Premier League anye ndabakire kare kuri Premier League ndabakire kare yaboneka we muretse ishobora kuza kwibaka gutya ejo nabonye Jose Mourinho avuga ngo Chelsea ngo iri unpredictable birashoboka atariko iri unpredictable mu mpuzamahanga niko yavuze ntabwo yavuze Premier League Premier League ni ikintu cyo Premier League isaba consistent ariko ari amarushanwa ariko amarushanwa hanze y'Uburayi imikino mike iragenda kari twagenda ugapanga yagenda igagara fresh nkokora kwa Paris Saint-Germain yisanze beje ntabwo yatangiye bara Champions League oya ariko no kwa 12 abantu bavugaga ngo izavamo buriya amashogo y'Uburayi wagira ukuntu ari amashogo nyine amakompe ari aziya turunwa ntabwo ari champion buriya champion ni ikintu kivunanye cyane gutwara imikino 38 champion ni ikintu kivunanye pe Chelsea nikomeza kuba muri enye za mbere ikaba yahomba kandi agakombe k'imbere muri championnat nyine turatwimbere mu gihugu FA Cup League Cup ikaba yajya hanze kugera kimwe cya kane kimwe cya kabiri Maresca azafite saison impeccable rega n'imikino ya mbere saison ishize yari mu makipe ya mbere Maresca azafite saison impeccable rwose consistency ni azafite icyo gushaka nashaka consistency muri champion imbere ku buryo noneho uyu mwaka yagomeza kuba muri enye za mbere ariko bivuze ngo none umwaka utaha yamaze kubona groupe neza ko yaba ari saison ya kabiri none saison ya gatatu neza Maresca yabazi ngo ndenge eske none nyine mu kintu experience kuza guhagarara urugero nk'ari gikombe ariko nangaha Chelsea mbona no kwibera muri enye za mbere so far mbona byari byiza byo nabwira natangiye kubwira yuko we ku mwaka we wa mbere byibura uyu munsi turakora ikiganiro kitarimo Mauricio Pochettino harimo Maresca rwose kandi bimeze se nta wamuhingutse uyu munsi abantu banakumerera nabi cyane ariko buke ko bazana Maresca twese dufite impungenge twabonaga ko Mauricio Pochettino yamaze gufata umurongo none tukavuga tuti yaramuka Maresca ko ari umutoza muto yavuye mu cyiciro cya kabiri yaramukaje naho Pochettino yarayigejeje ndibikunde Maresca araza n'ubunara ribonye nyine butari bwinshi ukabubona arigara bibona ariko umutoza ku mwaka wa mbere ibikombe bibiri umuntu wese yakifuza gutunga umuntu nka Maresca
uri muri projet ni ukuri Uri. yakuza gutuma umuntu nka Maresca ikipe ifite igiye kandi Maresca yaje yaje ikintu cya mbere cyamwigejeje mu ikipe ya Chelsea ni ukumva no kumvira ubuyobozi urabyumva ikipe ni yaba boss kuko muri shop Pochettino ntiyabikozwaga bavuga bamubwiye umuntu witwa Karoni Karaga kumure kurajya muri Atletico Madrid yanabisha ahubwo Poch aravuga ati none nimusigarane ikipe yanyu n'ibyanyu byose kuno bigaragara ariko uyu munsi turakora ikiganiro kitarimo muri shop Pochettino umutoza atanze conference atwaye igikombe cy'isi ari ku mwanya wa 4 nk'abantu mu kintu Chelsea baravuga kubaka Stamford Bridge ayihaye n'ibifaranga irasa neza pe irabura kuvugurura intuze gusa nabi cyangwa cyangwa cyo kubaka barakibonye ni bubaka cyangwa umujyi wakibahaye ukibahaye ejo bundi mu cyumweru gishize umujyi wabaye uburenganzira ikibanza ngo nicyabaye cyangwa ko bayemereye kuba yavugurura hara muri beje kuko ngo hano yituye ni ahantu bene ngo hatuye abantu utapfa kubwira ngo n'abagurire bagende ariko ngo hari ahantu nabonye barimo bavuga ngo ku karita y'umujyi hafi y'amazi gutya itaremerera ubundi kubera ko ngo habaga bya bindi abantu bicaramo amashyuza se oya kwa kundi bubaka abantu bashobora kuza kuganirira nka park iyo ngishobora kubaka kuri iyo park agera kuri iyo park ko kari umugisha kwemerera umukira afite amafaranga ariko ahandi hantu byari byagora yarashatse kwimuka mu gace y'abagamo ngo ujye gutura ahandi oya nibikunda byakunda amafaranga ya Chelsea yo kubaka stade yaratanzwe ari muri Premier League arahari kabisa muri Premier League kuko Todi ayigura barameze iragikeneye abantu bamutegetse kubanza ikeneye stade we yasanze umushinga Romana yarawufite ariko bamubwira rero noneho wowe komeza umushinga ko n'undi mujyi n'umujyi ugomba gutera imbere gara ahantu hagira igikorwa remezo cyiza n'umujyi ugomba kwishyiramo uruhare amafaranga Todi mu byo yaguze na Roman Abramovich avuga ati aya ngaya yakuze igikorwa remezo twe twamaze abangaba bana bari batangije umushinga ya depose ijye kubara ibindi atarimo oya birasane ibintu urege mu season ijya gutangira bagiye kuri journée ya mbere niye equipe yari ni Crystal Palace irarya bitatu ibikombe babiteretse hari igikombe cy'isi na conference match bizakina Palace yes kirikane babaza bari Selhurst Park ariko niba ari Stamford Bridge bira bikombe Maresca arabyinjirana gusa mudari Shareb utwara Premier League ifite Terikari yavuga ati ni Palace igicumi na 7 17 kumwe na Crystal Palace ariko ifite London ndabigusa uzi ifite amakipe y'Londres gusa Crystal Palace West Ham Fulham Brentford yo izakurita nka match 5 itarakina match zikomeye kuko ifitemo Mani izi kipe Mani ni ya 4 ni june ya 4 Mani sese ya 15 ariko nibya Mani ni Mani ni june ya 4 no kuvuga ngo rero Chelsea ahubwo izatangirana iyoboye champion rutonde yabyereye bya champion ryo barabyatangiye tonde gutese barabyatangiye izakubita iyo Crystal Palace ama Liverpool ntizabaraye yatsinze Liverpool kwa mbere izakina kwa gatanu gatatu Liverpool ntizakina harya kwa gatanu izakina niye nabone mu fungura guma na Bournemouth yawe Zabanyika agiye inde Zabanye agiye peshi wese ni yaragiye ajya Zabanye agiye muri Paris Saint-Germain byamaze kurangira aho wese ni yaragiye Kirkeze yaragiye irakinisha ndi ahubwo amanuka ariko ubataje gukabya iyi bandi muvugo ni nyuma zabira oya reka iri mu mazabira ariko oya umva nkubwire ariko nasi reka tuganire gutya kigabo kabisa wayibonye reka gato niba watakaza back four yawe yose ukatakaza abantu bane Milos Kerkez utakaza umuzamu ugatakaza Milos Kerkez ugatakaza abadefenseur bawe basantarari bro patira kose partnership ntabwo apfa kwibuka none hanga none se reka nkubaze fo tugenda warebye match ya Bournemouth itsinda 3-0 Everton muri Premier League iri kubera muri Leta Zunze za Amerika nukuvuga ngo ntabwo muri Mediane Zabanye ntiyaranarimo yari yicaye kuri bench nuko agomba kugenda muri defense yabo baracyafitemo Senesi sibyo baracyafitemo Senesi yakina gase baguze undi mu defenseur yari umutitresi bamugwa ndabizi baramuvanye mu Butaliyani yakina gase Bournemouth itakaza abantu bane inyuma ikintu cyambere ikoze nyine ikintu cyabe giye kwiba ni ugutangira kuri Liverpool utakaje yari amayirema yose nyine reka nkubwire ntabwo ari ikipe nubwo abatakaje ariko ni ikipe nayo yiyibatse izabirya ni ikipe yaguze undi nimero 3 yamukuye muri Lille izabirya urumva undi musore nyine ndabye rega Liverpool ni Liverpool uretse ariko abakaro atugizanye kuri abo yaguze ntago ari uri yase ntabwo ari Zabanye bazakira igihe cyo kwiyadapta ariko sofa yatakaje amayire urebe na urwego unarebe abatakaje ahantu bagiye nyine banza umwe muri Arsenal umwe muri Real unagiye PSG
unagiye Liverpool urumva amahirwe itakaje. icyo nyine nshaka kukubwira yabatakaje nibyo ariko izi kipe attention muzitondere njye narayirebye Bournemouth itsinda 3-0 David Moyes yicaje umva abantu yari yicaje uyu musore w'umunyagana uyu Semenyo yari yicaje Ilian Zabanya yari yicaje Dango Watara yari yicaje yabashizemo yaguze abakinyi nuko izi kipe akenshi ntabwo tuzikurikiranira yirebye na Siri ku ruhande rwa Liverpool icyo nabonye aho kishaka kuzayifasha niba zamugumana Billing kumugarura ko Billing yagarutse afite imyumvire yo gutwara Premier League nako gutwara igikombe cya Champions ko baye muri Napoli yarakinye match nziza vraiment Billing yaratinye match nziza cyane niba zamukoresha ariko ko ngira kwa Liverpool ho itangiye nabi wayibonye reka gato niba watakaza back four yawe yose ukatakaza abantu bane Milos Kerkez utakaza umuzamu ugatakaza Milos Kerkez ugatakaza abadefenseur bawe bro Patrick kose Patrick ntabwo apfa kwibuka none hanga none se reka nkubaze fo tugendane warebye match ya Bournemouth itsinda 3-0 Everton muri Premier League iri kubera muri Leta Zunze za Amerika nukuvuga ngo ntabwo muri Mediane Zabanye ntiyaranarimo yari yicaye kuri bench nuko agomba kugenda muri defense yabo baracyafitemo Senesi sibyo baracyafitemo Senesi yakina gase baguze undi mu defense yari umutitererisi bamugwa ndabizi baramuvanye mu Butaliyani yakina gase Bournemouth itakaje abantu bane inyuma ikintu cyambere ikoze nyine ikintu cyabegiye kwiba ni ugutangira kuri Liverpool utakaje yari amahirema yo nyine reka nkubwire ntabwo ari ikipe nubwo abatakaje ariko ni ikipe nayo yiyibatse izabirya ni ikipe yaguze undi nimero 3 yamukuye muri Lille izabirya urumva undi musore nyine ndabye rega Liverpool ni Liverpool uretse ariko abakaro atugizanye kuri abo yaguze ntago ari uriya se ntabwo ari Zabanye bazakira igihe cyo kwiyadapta ariko sofa yatakaje amahirwe urebe na urwego unarebe abakitakaje ahantu bagiye nyine banza umwe muri Arsenal umwe muri Real unagiye PSG unagiye Liverpool urumva amahirwe itakaje icyo nyine nshaka kukubwira yabatakaje nibyo ariko izi kipe attention muzitondere njye narayirebye Bournemouth itsinda 3-0 David Moyes yicaje umva abantu yari yicaje uyu musore w'umunyagana